ariko ishimishije twebwe M23 AFC twirwana inkuru dushimishije nuko abantu basirikare biyunze baje gufatikanya natwe. Ariko inkuru y'akababaro y'incamugongo nuko leta ya Kongo yahomze gisege tubunyine karera yo kwarika kari imyizi moso Nyamurenge ciza kwimyizi moso kari imyizi moso. Murabizi ko ari umuntu warushishikajwe na South Africa n'u Burundi, bari abantu bari mu kwaha kwiwe cyangwa se mu nkokora cyangwa mu ntege zose. Murabyumva ko mushaka, ariko n'imvuga imwe. N'abantu bakoranaga bya hafi, n'abantu bamubaga hafi cyane, banamushigikira mu buryo bugaragara, apana uburyo bwo kwihisha ngo gutya uburyo buri official nkuko kububirige babumufasha. Mwarabibonye ukuntu ari ibintu byiza cyane, ari ibintu byiza rwose byo kwishimirwa. Buriya rero igihombo afite nuko abuze imbaraga nini muri we zari ko zimushikira mu mafuti. AFC rero ni intumwa z'Imana, ni korari y'Imana. Imana yohereje mu isi ngo ije guhagarira umunyamurenge muri gakondo yabo. Iriya ni ministeri Imana yohereje. AFC M23 ndabivuze mbisubiyemo, ni ministeri Imana yohereje ngo ije kurwanya karengane, dore ko n'Imana yanga karengane. Imana yanga karengane, yanga ikintu kitari iciwe, yanga uwihesha ikintu cundi. Yes, ndagusuhuje nkwifurije igitondo ciza we bukeye ndetse n'abagorobye, nkwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye, kwifuriza gukomeza kugubwa neza muri gahunda zawe urimo, nanagusabira amahoro y'Uwiteka kugira ngo akomeze abane natwe. Gahunda yacu no gukizwa ndetse no kuba AFC twirwaneho, niyo gahunda yacu, niyo ntego yacu. Nawe ugire iyo wiha. Uyu mwaka akazi ni kenshi, nta mwanya wo gupfusha ubusa uhari. Nsuhuje abanyamurenge bose aho baherereye, nsuhuje abanyarwanda aho baherereye, abanyamasisi, abarundi, namwe ndabaramukije cyane bashinga ntahe muri abantu bacu, kandi turanavukana vraiment. Nta mpamvu y'urwango, nta n'impamvu yo kwanga mugenzi wawe musangiye ururimi rumwe. Ndagushimiye ko subscribe kuri Naza Live TV, uri umuntu w'agaciro kandi uri umuntu w'ingenzi. Nukuri dushimye kudahwema kwanyu kubana natwe, gukomeza kudukurikira ndetse no gukomeza kudushigikira mu buryo bumwe n'ubundi. Uri umuntu w'ingenzi cyane kandi turabizirikana ibyo udukorera wowe ubikora. Ndabaramukije n'ukuri aho muherereye mwese, kandi mbaye kaze ngo mubane natwe. Tugenda tubona ibitekerezo byanyu bitandukanye, commentaire zanyu, ndetse n'abaduhamagara batubwira hivi na hivi na hivi. Nukuri muri abantu beza cyane, ntabwo twareka kubashimira, kandi kurya ngo udashima abaringaye nibyo koko. Noneho rero iyo umuntu akoze neza agomba kuvugwa akiriho, kandi ufite gushimirwa azashimirwa akiriho. Ziriya ndaba mutanga uwo mamuzi ntabwo abahazibona, nta nubwo abazi ko zabahenze, nta n'amakuru yazo aba azi. Ni ukuvuga ngo muragenda mukagura ibintu bihenze biki mukaza mukabishira aho ngaho, ariko ntabwo ababibona kuko iwe aba yasinziriye. Dukomeza kwifuriza iruhuko ndetse n'umuzuko abera.
General Afande wacu Rukundo Makanika Nyokigendera watuvuwemo wadukuwemo watabarutse ku minsi 19 z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka, dukomeza kumwifuriza kuruhuka mu mahoro. Ego mwabonye ko amakuru yabaye menshi ku mihanda, amakuru yabaye menshi ku binyamakuru, amakuru yabaye menshi mu mitwe y'abantu, amakuru yabaye menshi ahantu hose hatandukanye, ariko Imana y'Umurenge ni Imana yumva, ni Imana ikora, ni Imana itazisinzira. Ububirigi murabizi ko bwohereje drone 500 ngo zirimbure ubwoko bwacu, bohereza abakomando 500 b'ivyihebe ngo barimbure ubwoko bwacu, ariko gahunda y'Imana siyo y'abantu. Ndagira ngo mbabwireho aka kantu gatoya kuri ya politike ni nk'umukino. Politike ni umukino w'urupfu, ni umukino w'urupfu, reka mvuge gutyo. Umusirikare cyangwa se abasirikare baba bari guhangana, ariko bamwe iyo bagarutse bagasarendinga cyangwa se bakamanika cyangwa bagatsindwa, kurya za mpande zombi ziba inshuti. Mwabonye ibyo leta ya Kongo yakoze twica imyaka myinshi, sinavuga ngo ni imyaka 8 cyangwa ngo ni imyaka 20, twebwe twavutse dusanga haba kwicwa kw'abanyamurenge, haba kwicwa kw'abantu bavuga ururimi ngo rw'ikinyarwanda, abanyamasisi, abanyamurenge. Abangabo nibo dusangiye ururimi muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, twicwa buri munsi. Sinabura kuvuga iyo ngiyo njewe sinzanyita intambara, iyo ngiyo sinzanyita intambara, iyo ngiyo ni genocide ikorerwa ubwoko bumwe. Kandi murabizi ko muri Kongo ari twe twicwa gusa, nitwe dupangirwa ibitero, nitwe dupangirwa urugamba nkaho tugiye kurwana tukicwa. Murabizi ejo bundi kwezi gushize nimba ntibeshe, yego no kwezi gushize, Sadake bano babirigi, murabizi ko Gome kimara gufatwa bari abacancuro babirukanye, barafashwe, ntibafungwa, ntibaraswa, basubizwa iwabo. Murabona ko general, murabizi ko umusaza yari ko ababwira ngo kwikiri kakavido ndakanyuza hanga mu karebe, ababwira ngo don't joke with M23. Abo barimo bahangana nibyo nababwiraga ngo politike kuri ntawe umenya ibyayo. Colonel Wiringoma ababwira ngo ntimukaza mukina na M23. Abasirikare abantu bahaza amagara yabo, bakeneye kwitangira ubwoko bw'abanyamurenge kugira ngo bubeho. Kurya umuntu akwitangira ntabwo abayikunze, aba yanze gusa akarengane n'agasuzuguro. Habe na Yesu kurya umunsi yatwitangiye ntari yikunze, yaravuze ngo ibi birahagije, ngomba gucungura umwana w'umuntu, ngomba gushiraho ubundi buzima busha, Hari umuntu wambwiye ejo ngo Adamu na Eva ngo nibo babizisha ngo umunsi ngo bakoze icaha ngo bakurwa muri Edeni, ngo ingaruka zose ko ziratubaho. Aka ka video nje karanshimishije ka Wiringoma, abasirikare ba Sadeke. Hari igihuza urwana n'umuntu ariko umukunda, hari igihe uzwana n'umuntu ari urumodo wawe, hari igihe usebya umuntu ari urumodo wawe, hari igihe uzugira gutya ari urumodo wawe. Urumva rero, mwabonye ukuntu umunsi w'ejo wari umunsi mwiza, mwabonye ukuntu ejo wari umunsi mwiza kuri M23 cyangwa se ku bwoko bw'abanyamurenge. Mwabonye ukuntu ibintu ari byiza, mwabonye ukuntu ino nkuru yari imeze neza, risa neza, aho abasirikare bakomeye kuriya, abasirikare bangana kuriya bari kuza bifotoreza ku mugabo umwe, bari kuza baseka, mbese kumva nyine fieri ryiwe. Eka nanje ngira agaserefe kiwe, akavido turakanyuza mu kiganiro murakabona, cyangwa se n'abandi mwana nakabonye ejo. Biriya ni ibintu byiza cyane, biriya ni ibintu by'agaciro, biriya ni ibintu byo gushimirwa, biriya ni ibintu by'ifieri. Kubona ukuntu bano bagabo ba South Africa bari bishimye,
bari bishimiye uyu mugabo. Mwarabibonye, mwabonye ukuntu byari ibintu byiza. Ayo niyo makuru masha. Rero inkuru y'akababaro ihari ariko ishimishije, twebwe M23 AFC twirwana, inkuru dushimishije nuko abantu basirikare biyunze baje gufatikanya natwe. Ariko inkuru y'akababaro y'incamugongo nuko leta ya Kongo yahombye. Gisegete ubu nyine karera yo kwarika kari imyizimoso Nyamurenge ciza, kwimyizimoso kari imyizimoso. Murabizi ko ari umuntu warushishikajwe na South Africa n'u Burundi, bari abantu bari mu kwaha kwiwe, cyangwa se mu nkokora cyangwa mu ntege zose. Murabyumva ko mushaka, ariko n'imvuga imwe. Ni abantu bakoranaga bya hafi, ni abantu bamubaga hafi cyane, banamushigikira mu buryo bugaragara, apana uburyo bwo kwihisha ngo gutya uburyo buri official, nk'uko ku Bubirigi babumufasha. Mwarabibonye ukuntu ari ibintu byiza cyane, ibintu byiza rwose byo kwishimirwa. Buriya rero igihombo afite nuko abuze imbaraga nini muri we zari ko zimushikira mu mafuti. Erega nta kosa umuntu akora rihambaye, n'uwishaza asaba imbabazi akababarirwa. N'uwicanye, uwishe uruhinja, wanize umubyeyi, uwishe umuntu. Kubera ukuntu twebwe dukunda inka, iyo wishe inka y'umuntu bumeze nk'uwishe umuntu nyine. Murabizi ko aborozi ari igihe yageze apfusha inka akavuga ngo ntayirya, ngo sindya bihogo yanje, ngo sindya gaju yanje, ngo ngo sinyirya. Akamumva niko kurya umuntu, niko kurya umwana wiwe. Rero Gisegete ubu nyine na generale wiwe Masunzu bari mu gihombo gikomeye cyane cyane cyo kubura. Ariko buriya situwatunizera nuko bari abakomanda 500 b'Ububirigi bazobafasha. Bitinde bitebuke tu bazobihakana kubera ko n'ubundi bizusezeranya abantu tuzi ubikora. Ibyo Gisegete asezeranya abantu ntazabikora. Nkabonye ko yarengejeho n'agahimbaza musiki ngo k'abantu babarwanira. Mbese k'umukongomani wese uri muri leta ya Kongo urwanya AFC M23 yongeje amafaranga kugira ngo byibuza bakomeze ngo bahashe umwanzi. Ntabwo Imana izishikira ibikorwa bibi, ntabwo Imana izishikira abantu nk'abariya. Igikorwa ciza cyose Imana izigishikiriza icungamwe imbaraga ikagiha nandi maboko. Rero AFC mugani wa Evangeliste Gatabazi yavuze ngo twirwane ngo n'ubwoko bw'Imana yohereje. Kandi koko nibyo. Umugabo gusiga umuryango we, agasiga akazi ke, akigonga ibintu bye, akaja gufasha ababyeyi bacu baramaze igihe imyaka irenga 8 bahangayitse batotezwa na ba Mayimayi na Wazalendo na leta ya Kongo. Noneho ugasanga umuhanwe barawuteye, nta musoro urimo, harimo ababyeyi b'abakecuru, harimo ababyeyi bafite impinja, harimo abasaza, nta uhaye utabara. Solution nyine ikabaguhunga niyo yari gahunda. Ariko umunsi intwari yacu izamuka, kandi murabizi ko bagiye mu Rwanda iminsi myinshi bakamurasa nawe akabarasa bagahunga, ntabikoresha afite byinshi, nta basirikare benshi afite, akirukana leta. Baravuga ati ibintu bihagije, uyu mugabo ni umuhanga mu rugamba cyane, reka dukoreshe drone tuzamwishe. Kubera ko ubutaka ntibyari gukunda, nta nzira byari gucamo y'intambara yananiranye. Iki none se niye yo kunda. AFC rero ni intumwa z'Imana, ni korari y'Imana. Imana yohereje mu isi ngo ije guhagarira umunyamurenge muri gakondo yabo. Iriya ni ministeri Imana yohereje. AFC M23 ndabivuze mbisubiyemo, ni ministeri Imana yohereje ngo ije kurwanya karengane, dore ko ni Imana yanga karengane. Imana yanga karengane, yanga ikintu kitari iciwe, yanga uwihesha ikintu cundi. Inka zacu mwaramaze, bene wacu mwaramaze,
bakuru bacu, ba data wacu, imiryango mwaramaze. Imana ibona ko bidakwiye gukomeza kurebera, atereka none za ministeri yanje AFC twirwaneho M23 ku mutima, mugende murenganure bene wanyu, ubutaka butaza buhaga. Babwo yaravuze ngo aya maraso turayahaze, twarayanywa ibihagije turayahaze. Makenga mwabonye ko ari mu biganiro ni Qatar mba atari Dubai, ngira ngo nimba nibesha mu nkosore kandi kwibesha bibaho. Qatar na Dubai. Makenga harakabaho umubyeyi wabyaye Makenga, kurya izina ni wo muntu. Afure no bagazavuga ngo Makenga atari boba, Makenga si ubwoba. Kurya umuntu wese ufite Makenga si umunyabwoba. Igipfu nico kitagira Makenga conyine, mafu simbyitayeho bihaho bihahe. Umubyeyi wabyaye Makenga mwitama, nimba ari ryo zina ryiwe yiswe n'ababyeyi, barakaramba barakabaho. Uriya n'umugabo ugira Makenga cyane, utopfa gukora ikintu gusa atabanje gutekereza cyangwa se ngo abanze arebe ingaruka zacu. Turashimira mwebwe mwese muri kunga ukuboko, ubwoko bw'Abanyamurenge, muri gufasha Abanyamurenge, muri gutera inkunga Abanyamurenge. Muzibatere. Kongo ntiyashikirwa n'u Burundi biri official, Ububirigi ntibabushikira buri official. Namwe mudushigikire. Akarengane k'Umunyamurenge kagomba kugira iherezo, natwe tukagira igihugu, natwe tukagira rushago, tukagira aho tubarizwa. Akarengane igihe cyacu ni iki ngiki, igihe cyacu ni iki. Bigomba kurangira, takitagira iherezo. Iherezo ry'izi ntambara zigomba kurangira, iherezo ry'uku kwicwa bigomba kurangira. Sinzi impamvu mwebwe muza muvuga ngo ni intambara iba muri Kongo. Irasi intambara y'ikisi, intambara igenda ite? Iyo siyo vita, yo ni jenoside. Ni jenoside ya yindi imwe mbi ikorerwa ubwoko bumwe. Rero turashimira Abanyamurenge bigomwe bakava mu byabo, bakabona ko bidahagije, bakabona ko inatosha, ko bagomba gusura muri gakondo yabo. Mugane wa mugabo wavuze ngo ngusha mu ijuru ntaza sezera, ngo n'uje wabo ntaza sezera, ngo azavuga ngo nje nagiye kera. Michel naramukunze cyane, yakoze speech nziza cyane. Turabashimiye n'ukuri Abanyamurenge n'inshuti z'Abanyamurenge, mwege muhamu tuba hafi. Namwe mwatanze ibyanyu, mugatanga imyanya yanyu, mugatanga ubutunzi bwanyu. N'Abanyamurenge bari ku isi hatandukanye bari gukora ubutabazi, harimo ubuvugizi, harimo inkunga. Muri abantu beza cyane. Mwange akarengane, mwange agasuzuguro. Haba hano hirya n'abazavuga ngo burya si buno, ngo nari umugabo ntiyabwa intebe. Biriya byararangiye, kutwangaza byararangiye. Iki nicege ngo twubake, dusubire mu masambu yacu, dusubire mu matongo yacu, dusubire mu mirima yacu, twubake duture. Nawe wanga ubwoko, wanga iterambere ry'ubwoko, wanga ubuvugizi bw'ubwoko. Shauri yako, igihe kizakubwira. Time will tell you. Ngane wa muhungu, igihe kizakubwira. Uri kwanga ubwoko, uri kuvuga nabo bwoko, uri kwavuga bene wanyu nabi, uri kwangiza bene wanyu, ukanafasha n'abanyamahanga kubangiza. Igihe kizakubwira. Kandi kurya nta burame bw'umugambanyi, nta n'uburame bw'umwicanyi, nta n'uburame bw'inkozi z'ibibi. Tabyo. Igihe ni iki ngo turwane tudasubira inyuma.
igihe ni iki ngo dupigane bila woga, tupigane bila wasiwasi. This is our time for Banyamulenge. Inshuti zacu, Banyamulenge bene wacu, inshuti z'Abanyamulenge, Banyamasisi bene wacu, iki nico gihe, inshuti z'Abanyamulenge, iki nico gihe ngo natwe dukora ikintu, ngo tubi wacu, ngo tugire gakondo. Umwana azareka kuvukira mu mahanga abaza ababyeyi ngo si wacu ni iwacu ni he nyine taho. Nishimiye kuba ndi Umunyamulenge, ndi proud yo kuba ndi Umunyamulenge, sintewe ipfunwe no kuba ndi Umunyamulenge. Minisiteri y'Imana M23 mukomeza akazi, turi kumwe namwe kandi turabakunda. Imana ikomeze ibakize umwanzi, Imana ikomeze ibarinde, Imana ikomeze ibane namwe. Imana izitera ikirenge nikiyakura mu kiyashinge, mwigarurira iwanyu, ni iwanyu ko murarwanira ukuri, ko murarwanira ukuri. AFC M23 twirwaneho, ni minisiteri Imana yohereje kuva mu ijuru guje kurwanya akarengane. Ayo makuru yanshimishije cyane. Ingabo za Sadake baramutsa Colonel Wiringoma, nanezerewe cyane. Murabona ko ababyeyi nabo ruguru bishimye, baba basasa impande ngo abana babo batambuke, base wabo, ababyeyi babo, abuzukuru babo. Mwarabibonye uko ari ibintu byiza. Amahoro agaruka iwacu, amahoro mu mutima, amafaranga mu ikofi. Mukomeze mubane natwe, ibiganiro byacu nakagaruka. Turabakunda cyane. Ciao, bye bye.